amaso yabo bombi arihweza. Amaso yabo yombi arihweza. Bamenya yuko bagenda menya. Reka tubanze twanarize iri jambo nubwo tutabitebako. Amaso yabo mbere yarabona, mbega yalikuwa anaona, yarabona, macho yalikuwa anaona, mugabo hari ivyo atabona, lakini kuna vitu alikuwa haoni, kubera ko kwa sababu ivyo babona vile ambavyo alikuwa anaona byari bihwanye na presence y'Imana n'ivy'Imana, vilikuwa vinaendana na uwepo wa Mungu. Mugabo amaso yabo, lakini macho yao atanguye kubereka ibindi biri wozera na vitu vingine, ibindi biri hijya ya presence y'Imana, vingine ambavyo ni ziada, ibindi biri hijya y'ubwiza bw'Imana n'ibiri mu bwiza bw'Imana, vilivyopo mbali na uzuri wa Mungu. Ingaruka mbi ziratangwa, madhara mabaya sasa yanaanza. Badandikanya ibibabi by'imisokoni. Yego. Amaso yabo bombi arihweza, arabona, akaangalia na kaona, bagenda menya bari gusa, wakagundua kwamba wanatembea uchi. Ngo la nudité canke ubusa, maana yake kuvaa uchi bigaragaza intege nke z'umuntu, inadhihirisha udhaifu wa mwanadamu, kubera ko bari bakomezwe no kuba muri presence y'Imana, kwa sababu alikuwa akipewa nguvu na kuwa katika uwepo wa Mungu. Amaso yabo atanguye kubereka intege nke zao, lakini sasa hivi udhaifu izo batahora bibona ko mbere, udhaifu ambao alikuwa haoni mwanzo, mugihe bari bakinywanye n'Imana, wakati walikuwa na uhusiano wa Mungu pamoja na Mungu. Amaso aruguruse, lakini sasa hivi macho yanafunguka, ntariko aritegereza ivy'Imana ibereka, hayaoni vile ambavyo Mungu anaonyesha, batanguye kubona ububi bwabo, lakini wanaanza kuona ubaya wao. Kandi mbere, wakati mwanzoni Imana yarabereka ubwiza bwayo, Mungu alikuwa anaonyesha n'ivyo yaremye pamoja na vile ambavyo ameumba, n'ubushobozi bugaragaza, na uwezo ivyo yaremye byose bugaragaza ubushobozi bw'Imana, vinavyodhihirisha uwezo wa Mungu.